Otaurea athiaga mbere yaku na methiere ya ma na ya uthingu. Kurura maretwa macio methiere ya ma na ya uthingu, ona akagia ngoro itari maheni. Mwathani arogocwo akionwo niwe. Mwathani arogocwo. Turerwo ati mundu uyu ugwetwo Suleimani. Tunaambiwa huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Suleimani, hendera erirwo ni Ngai uhoe kiria ukwenda nguhe. Wakati aliambiwa na Mungu uombe chochote ambacho nitakupatia, aheanire uhoro wa baba wao. Alipeana mfano na baba yake, akiuga ile athiaga na mithiere yale miega mbere-ini ya Ngai. Akasema babake alikuwa anaenenda na mienendo ilikuwa mizuri machoni pa Bwana. Athiaga mithiere miega, alikuwa anaenenda mienendo ambayo ni mizuri. Athiaga na uthingu, alikuwa anaenda na utakatifu, na ngoro yake ndiari na maheni, na hata moyo wake haukuwa na kudanganya. Amen. Na Ngai witu ni akire mundu gwetwo Daudi maundu mega, na Mungu akamtendea Daudi mambo mazuri. Hizo ngoro yake ni katika maundu mama, kwa sababu moyo wake ulikuwa unatenda mambo ya haki. Ndivyo tunadai na maheni dhini wake. Neno linasema kwamba hakuwa na uongo ndani yake. Mwathani arogocwo. Amen. Ona mwana wa ithe witu, hata wewe dada yangu, nenda gukwareria muthenya wa umoja, nenda kukunenea siku ya leo, na kukwira uthiage na mithiere ya uthingu. Nikwambia uende na mienendo mitakatifu, na hivi tunarehende ngagutigane, naye Mungu hataikukuacha. Alitwaraga nawe ikinya kwa ikinya, atakuwa anatembea nawe hatua kwa hatua. Usia kufangira Ngai agacihota, hata ndio wakikupangia wanawezwa. Nitondo Ngai witu ndiendaga mundu wena uthingu, kwa sababu Mungu wetu anapenda mtu mtakatifu. Ngai ndiendaga mundu utari na maundu megwetukania. Mungu anapenda mtu ambaye hashanganyi. Daudi ugo niguo ahanaga, hivyo ndivyo Daudi alikuwa anakaa. Ugo niguo mundu gwetwo Suleimani aria uira wa ithe. Hata hivyo ndivyo Suleimani akaongea kuhusu baba yake, nake Suleimani ndiye guikara na maundu macio mari na ithe. Na Suleimani alikuwa anatamani kukaa na mambo yale baba yake alikuwa nayo. Ugo nikio Ngai aramwira okiria ukwenda ni ngukuhe, na ndio sababu Mungu anamwambia chochote utamba nitakupatia. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Okiria ukwenda ni ngukuhe mwana wa ithe witu. Chochote utataka utapewa dada yangu. Waikara na ciego cia uthingu, ukikaa kwa utakatifu, Ngai agukuhe okiria ukuhoya. Mungu atakupea ambacho utaomba. Wewe unafatana na hayo, Ngai ndiye agukuhe waikara na uthingu. Wewe unahitaji amani, Mungu atakupea ukiwa na utakatifu. Wewe unafatana maundu mega, Ngai ndiye agukuhe waikara na uthingu. Wewe unahitaji mambo mazuri, Mungu atakakupea ukikaa kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitondo Ngai witu ni mwehake, kwa sababu Mungu wetu hata yeye ni mtakatifu. Ona ninge ukimuigira undu uyu munene wa utugi wa ati ni umuhete muriu wa guikarira giti giake gia uthamaki. Ota uu kuonekete umuthi, na riu we Jehova Ngai wakwa, nie ndungata yaku utuete muthamaki ithenya ria baba Daudi. Ndigitarie ota kana kanini, ndire na ugi wa kumenya mithiere iria mega. Ngiumagara kana gicoka na mucii, ninge ndungata yaku ndikarite thiini wa andu aku aria uthurite, na ni aingi muno matingigereka kana matareke ni undu wa uria maingihite. Tondu ucio ni ndungata yaku, he ngoro ina ugi wa guciririra andu aku, nigetha hotage gukurana uru na wega. Mwathani arogocwo. Amen. Mundu gwetwo Suleimani, mtu ambaye anaitwa Suleimani, agikirwo ni Mwathani ahoe kiria ekwenda. Akaambiwa na Bwana, omba ambacho unahitaji. Mahinda maria Suleimani ahoe kiria ekwenda, wakati Suleimani aliambiwa omba utakachotaka, Suleimani ndahoire utonga. Suleimani hakuomba utajiri. Ni Mwathani he ugi tondu ni hana otakana kanini. Aliambia Mungu, nipe ufahamu, kwa sababu mimi ni mtoto tu mdogo. Ni uhohete wino wa gutungaria andu aya aingĩ o. Mimi ambaye umepea kuongoza hawa watu wengi namna hii. Ngai witu akihoywa ugi, Mungu akamuomba ufahamu, nake akimuhe. Mwathani
kutupatia. Na kwa sababu Mungu wetu alimpa Suleimani ufahamu, na wakati alipewa ufahamu, nilikuwa nateremka kidogo hiyo maandiko, lakini sitaki kusoma hapo. Suleimani akapatwa na kesi ambao alikuwa anafaa kuamua. Wamama wawili wakaja, mmoja mtoto wake alikuwa uhai, mwingine alikuwa ameaga. Nilikuwa ninaangalia hiyo jambo, naona Suleimani aliweza kukata hiyo kesi na ufahamu. Nikaona Suleimani aliomba kitu ambacho ni kizuri, kwa sababu hilo jambo ilisaidia. Wakati Suleimani aliomba kwa Mungu kitu yenye anataka kupewa, hakuenda kuuliza kwa watu nitapewa nini. Yeye mwenyewe na moyo wake vile alikuwa ameamua, hicho ndicho aliomba. Amen. Kwa sababu ukienda kuulizia kwa watu, dada yangu, unaweza pelekwa kombo. Amen. Ni kwa sababu si watu wote wanatukutalia mazuri. Amen. Suleimani alisema apewe ufahamu, na hiyo ombi likamfurahisha Bwana akiwa mbinguni. Na wakati hilo ombi lilimfurahisha Mungu akiwa mbinguni, akaambiwa umeomba jambo kubwa Suleimani. Hata yale ambayo hujayaomba yote nitakuongezea. Suleimani akaongeza utajiri. Amen. Amen. Unaambiwa na Mungu usiende kuuliza kwa watu, kwa sababu nataka tusome mahali pengine ambao kuna mtu mwingine aliambiliwa kitu. Msichana wa mfalme akaiba vizuri. Wakati baba yao alikuwa na kusherehekea kuzaliwa kwake, msichana akaiba vizuri mpaka mfalme akafurahia, wageni wakafurahia. Na wakati mfalme alifurahia, mfalme akawa na kuapa, akaapa, akasema chochote huyu msichana atakachoniomba ndio nitampatia. Huyo mtoto angekuwa tena vitu, huyo msichana hata angekuwa mtu wa kuwepewa heshima. Amen. Usiende kuulizia kwa watu maneno. Kuwa na msimamo mmoja. Kuwa na msimamo mmoja, dada yangu. Kwa sababu tumekosa vitu vingi kwa kwenda kuulizia maneno kwa watu. Kuwa na fikiria sana mambo ya hiyo maandiko. Na pia Mungu unisaidie. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 14 mstari wake wa 3 na mraidi 3. Tondu ucio Herode ni anyitite Johana akamuoha akamuikia korokoro-ini ni undu Herodia niwe mutumia wa Filipu muru wa ithe. Tondu Johana ni erite Herode atiri nduri na rutha kumutwara nake riria endaga kumuraga agitigira andu ni undu ni moigaga ati ni munabii. 14
Tuanzie basi. Soma kasuni. Diritu. Some 3. Nimefika mimi tano. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye. Kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu, maana alimuona Yohana kuwa nabii. Wathenya rogoshwa. Kiugo kiratwira ati mundu gwetwa Herode ni anyitete ndungata ya Ngai etagwo Yohana. Neno linatuambia ya kwamba Herode alikuwa amemshika mateka mtu ambaye alikuwa anaitwa Yohana. Na akabanga kumuuraga. Na alikuwa amepanga kumuua. Ni tondu Herode muthamaki ni mutimia wene oete. Kwa sababu Herode ambaye ni mfalme alikuwa amemchukua mke wa mwenyewe. Oete mutimia wa Filipu. Alikuwa amechukua mke wa Filipu. Na leo ni anyitithĩtie mundu gwetwa Yohana. Sasa alikuwa ameuka korokoroni Yohana. Nigetha Yohana ndakauperia horo. Ili Yohana aliyasema yale maneno. Muthenya rogoshwa. Amen. Akinyita mundu gwetwa Yohana akimuikia korokoro. Akamshika Yohana akamweka kwa korokoro. Na akipanga kinya kumuuraga. Atakapanga kumuua. Muthenya rogoshwa. Amen. Na agitigira ni tondu ni iguaga ati Yohana ni munabii. Lakini akaogopa kwa sababu alisikia Yohana ni nabii. Muthenya rogoshwa. Amen. Na muthenya wa guciarwo kwa Herode wakinya, muiretu wa Herode akiina rwimbo gatagati-ini kao agikenia Herode. Undu ucio Herode akihita akiuga ati ni ekumuhe o kiria angimuhoya. Muthenya rogoshwa. Amen. Katika siku ya kuadhimishwa sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode, binti wa Herodia alicheza mbele ya watu waliohudhuria. Akamfurahisha sana Herode, kiasi kwamba aliahidi kwa kiapo kumpa huyo binti chochote angeomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko matwira ati mahinda macio Herode ali na birthday yake. Ati neno litabii wakati wa kuzaliwa kwa Herode, ati muiretu wa muthamaki akiina, ati mtoto wa mfalme ambaye msichana akaimba vizuri. Na Yohana hindio korokoro-ini. Naye Yohana alikuwa korokoroni. Muiretu akiina wega. Msichana akaimba vizuri. Herode akiona ati andu ya megukite ni makena muno ata athamaki eti. Akaona wenzake ambao ni wafalme wamefurahisha sana vile msichana aliimba. Na mahinda maria monire muiretu ni ina wega. Na wakati aliona kwamba msichana ameimba vizuri, akiuga na mwihitwa. Akaahidi hivi, o kiria ekwenda ni ekuheo. chochote atahitaji atapatiwa. Muthenya rogo. Amen. Hindio Yohana korokoro-ini. Wakati wa Yohana ako korokoroni. Na Yohana ndaikĩtio korokoro-ini ni tondu wa kwĩhia. Na Yohana hakuwa korokoroni kwa sababu ya kutenda vibaya. Yohana aikĩtio korokoro-ini. Yohana alikuwa korokoroni ni tondu niaragia uhoro wa ma. kwa sababu alikuwa ananena mambo ya ukweli. Niana Herode mutumia wena akati waku. Alikuwa anambia mfalme Herode, huyu mke uliye naye si wako. Huyu mutumia ni wa Filipu. Huyu mke ni wa Filipo. Akimuikia korokoro-ini. Akaingiwa akawekwa korokoroni. No niaremirwo ni kuniaremetwo ni kumuuraga. Lakini alikuwa ameshindwa kumuua. Ni tondu Yohana arĩ mũnabii. Kwa sababu Yohana alikuwa nabii. Na Yohana aragia uhoro wa ma. Na Yohana alikuwa ananena mambo ya haki. Ndahithagĩrĩra maũndũ. Hakuwa anaficha chochote. Ũrĩa andũ marahithĩrĩra maũndũ thikũ ici. Ila watu wanaficha mambo kwa saa hii. Yohana gũtirĩ ũndũ wahithagĩrĩra. Yohana hakuna jambo lolote alikuwa anaficha. Ndatigagĩra nginya mũthamaki. Hakuwa anaogopa hata mfalme. Eraga mũthamaki mũtumia ũyũ ti waku nĩ wa Filipu. Alikuwa anamwambia mfalme, huyu mke si wako, ni mke wa Filipo. Akĩoya gĩkĩo korokoro-ini na akĩhingĩrwo. Akachukuliwa korokoroni akafungiwa huko. Muthenya rogo. Amen. Hĩndĩ ĩyo mũrũ wa mũthamaki nĩainire wega. Naye binti ya mfalme ameimba vizuri. Na hĩndĩ ĩyo ainire wega akĩrwo hoya kĩrĩa ũkwenda. Na vile aliimba vizuri akaambiwa agiza chochote ambacho unataka. Akĩhoya kĩrĩa ndahoire na ngoro yake. Hakuomba na moyo
mwenyewe. Wacha tusome tuseme tu tumeongea kwa mdomo. Amen. Ni undu ucio Herode akihita akiuga ati ni ekumuhe o kiria angimuhoya. Nake muiretu ucio atarwo ni nyina akimwira atiri he mutwe wa Johana Mubatithania o haha we kiuga-ini. Nake muthamaki akĩigua ũru, no nĩ ũndũ wa mĩhĩtwa yake na nĩ ũndũ wa ũcio muthamaki nĩ ũndũ wa acio maikarĩte nake makĩrĩa akiuga aheo. Mwathani arogoshwo. Amen. Huyo binti akiwa amechochewa na mama yake akasema, nipe kichwa cha Yohana Mbatizaji kwenye sinia. Mfalme akasikitika, lakini kwa sababu ya viapo alivyoapa mbele ya wageni akaamuru kwamba apatiwe ombi lake. Hivyo akaagiza Yohana Mbatizaji akate kichwa mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa kwenye sinia, akapewa yule binti, naye akampelekea mama yake. Mwathani arogoshwo. Amen. Twara muthamaki muiretu wa muthamaki akaina wega. Tunaambiwa binti ya mfalme akaiba vizuri. Akaina wega agĩkeria ageni arĩa macerete. Akaiba vizuri akafurahisha wageni waliokuwa wametembea. Akaina wega agĩkeria muthamaki. Akaiba vizuri akamfurahisha mfalme. Hĩndĩ ĩrĩa ainire wega agĩkeria muthamaki. Wakati aliiba vizuri akamfurahisha mfalme. Akĩrwo muiretu wakwa. Akaambiwa binti yangu, o kĩrĩa gĩothe ũngĩenda, chochote utaahidi, ona korwo nĩ nuthu ya ũthamaki wakwa, hata kama ni nusu ya ufalme wangu, niĩ nĩngũkũhe. mimi nitakupatia. Nĩ tondũ ndauga na mwĩhĩtwa. Kwa sababu nimesema kwa kiapo. Mwathani Ngai arogoshwo. Amen. Nĩ tondũ ndauga na mwĩhĩtwa. Kwa sababu nimeapa. O kĩrĩa gĩothe ũngiuga ũheo. Chochote utataka. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa Ngai nake arĩ korokoro-inĩ, Naye mtu wa Mungu ako kwa korokoro, ahingĩirwo nĩ tondũ wa kwaria ũhoro wake. akiwa amefungiwa juu ya kuongea maneno ya kweli. Mũirĩtu ũyũ auge kĩrĩa kwenda kũheo. Huyu binti aagize chochote, Akĩhanyũka akakimbia, agĩthiĩ kwĩ mamu wao. akaenda kwa mama yake. Na mami ũcio wake nĩwe warĩ mũtumia wa Filipo. Na huyo mama ya huyo binti ndiye alikuwa mke wa Filipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Herode nĩ mũtumia wene oyete. Herode alikuwa amemchukua mke wa mwenyewe. Hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu athire kwĩ nyina, Wakati huyu binti alienda kwa mamae, agĩthiĩ akiuga thiĩ ũnengerwo mũtwe wa Johana wĩkĩihũri-inĩ. akaambiwa enda utishe kichwa cha Yohana katika sinia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mũtwe wa Johana ũgĩtio. Kichwa cha Yohana kikaagizwa. Mũirĩtu erĩtwo kĩrĩa ũngĩenda kũhoya ũhoe. Binti alikuwa ameambiwa chochote unahitaji uniombe, Nĩgetha mũtũrĩre waku wagĩre. ndio maisha yako yawe sawa. Akĩhanyũka kwĩ mamu wao. Akakimbia kwa mama yake, Agĩthiĩ akĩrwo nĩ mũtwe wa akĩrwo nĩ nyina. akaambiwa na mama yake, Etia mũtwe wa Johana. itisha kichwa cha Yohana. Johana akĩgerithio korokoro-inĩ. Yohana akaenda korokoroni, Agĩtirithio mũtwe. akakatwa kichwa. Mũtwe ũkĩreherwo mũirĩtu wa mũthamaki. Kichwa kikaletwa kwa binti ya mfalme kwa sinia. Mwathani Ngai arogoshwo. Amen. Yesu witũ arogoshwo. Amen. Mũtwe wa Johana ũgĩtirio. Kichwa cha Yohana akakatwa. Mũirĩtu akĩnengerwo wĩkĩihũri-inĩ. Msichana akapewa kwa sinia. Mwathani arogoshwo. Amen. Ũikarĩrie na ngoro yaku mũtwe wamũteithirie atĩa. Hebu jiulize kwa moyo wako, kichwa cha Yohana kilimsaidia kwa njia gani? Nĩkĩo ndĩramwĩra andũ a Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩũru. Ndio ninawaambia dada zangu, hakuna kitu kibaya Na gũthiĩ ũkĩingĩra haha kũũria kĩrĩra. kama kuingia hapa na pale kuuliza maneno. Nĩ kaba kwĩhoka Ngai. Afadhali kumtumainia Mungu. Wetigĩre Ngai mwana wa Ithe witũ. Ogopa Mungu dada yangu. Mwathani arogoshwo. Amen. Nĩ tondũ mũtumia ũyũ erire mũirĩtu wake aheo mũtwe wa Johana. Kwa sababu huyu mama aliambia binti yake apewe kichwa cha Yohana. Nĩ tondũ Johana nĩaheanaga ũhoro wa Kwa ma. sababu Yohana alikuwa ameongea ukweli. Mwathani arogoshwo. Amen. Johana ndahithagĩrĩra maũndũ. Yohana hakuwa anafisha mambo. Eraga andũ thondekai njĩra cia Jehova. Alikuwa anaambia watengeneze njia ya Bwana. Nĩ tondũ Mwathani Jesũ nĩ aroka. Kwa sababu Yesu anakuja.
mbatizaji. Hoye ya wako kiongo kia msaidia na kimwale wa ithe witũ. Nauliza sasa kishwa kitamsaidia na nini dada yangu? Ona kwa mundu witũ Johana ni akuire. Hata kama mtu ambaye aitwa Yohana aliaga, na muiretu niguo ereirwo okiria giothe angĩenda. na vile huyo binti aliambiwa chochote atakachotaka, na mahinda maria ndirwo okiria angĩenda. na wakati aliambiwa agiza chochote unataka, akĩrega gwĩciria na ngoro yake, akakosa yeye mwenyewe kufikiria amue mwenyewe, agĩciria gũthiĩ kũũria kĩrĩra, akafikiria kwenda kuuliza maneno. mwarĩ wa ithe witũ ndũkaneciria gũtuĩria kĩrĩra. Dada yangu, usifikirie kutafuta maneno, nĩ tondũ ti andũ othe magwĩciragia maũndũ kwa sababu mega. si watu wote wanakufikiria mambo mazuri. tuĩragia kĩrĩra gĩaku harĩ Jehova, Kuwa unauliza maneno yako kwa Mungu ũcio ũkũhonoketie, ambaye amekuokoa, nĩ tondũ mũirĩtu ũcio mũnene amenyire nĩ Jehova ũkũmũheete hinya. kwa sababu kama ule binti alifahamu ni Mungu alikuwa amempea nguvu. hinya ũcio wa kũina mbere ya andũ marĩ aingĩ, Hiyo nguvu yake ya kuimba mbele ya watu wengi, ndangĩathire kũũria kĩrĩra. hangeenda kuuliza maneno. na arĩkorwo niĩ ndaretwo kũhoria Ingekuwa ni mimi ningeulizwa chenye nataka. ndingĩaugire ndĩrenda gũtuĩka mũthamaki mũtumia, Hata ningesema nataka kuwa mfalme ambaye ni mwanamke. tondũ Ngai witũ nĩarauga tũmũkenie mahinda maya, Na kwa sababu Mungu anasema tumfurahishe kwa wakati huu. mwarĩ wa ithe witũ nĩkĩ ũkũhoya harĩ Ngai? Wewe ni nini utaomba dada yangu kwa Mungu? nĩkĩ ũkũhoya harĩ Ngai mwarĩ wa ithe witũ? Utaomba nini dada yangu kwa Mungu? mwarĩ wa ithe witũ ũkanĩacie Ngai. Wewe ambaye umemfurahisha Mungu. Mwathani arauga Mungu atĩrĩrĩ, anasema hivi, o kĩrĩa gĩothe ũngĩenda nĩegũkũhe. chochote utaagiza atakupatia. ũgũthiĩ kũhoya kĩrĩra kĩrĩa ũkũheo. Utaenda kuomba maneno ambayo utapewa. wathiĩ kũhoya kĩrĩra ũkwĩrwo ũgũthiĩ ũheo mũtĩ wa nyina Emili, Utaenda uambiwa omba mtu wa mama Emily, na gũtirĩ mũndũ kĩongo kĩa nyina Emili na gĩgũgũteithia. hakuna wakati ambaye kichwa cha mama Emily kikakusaidia wewe. wee ũkenetie Ngai. Wewe ambaye umemfurahisha Mungu, hoya kĩndũ kĩngĩgũteithia mwarĩ wa ithe witũ, omba kitu ambayo itakusaidia dada yangu, nĩ tondũ mũirĩtu ũcio ũkorwo nĩamenyete. kwa sababu kama huyo binti alikuwa na ufahamu, ona ndangĩahanyũkire kũrĩ nyina, hata angekimbia kwa mama yake, angĩakirire na meciria make. angenyamaza tu kwa mafikirio yake. Ona baba ndananjĩra ũhoro wa kũheo kĩongo kĩa Johana, Hata na baba yangu hajasema mimi niagize kichwa cha Yohana, lakini anjĩra o kĩrĩa ndingĩenda, lakini ameniambia niagize chochote nitakachotaka na nĩekũhe. na atanipatia. Mwathani arogoocwo. Amen. wee ũkenetie Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Wewe umemfurahisha Mungu siku ya leo. ona wetie mũgũnda Ngai nĩegũkũhe. Hata ukitisha shamba Mungu atakupatia. ona nĩegũkũhe mbeca nĩegũkũhe. Ukiomba kupe pesa atakupatia. no ndũgeterere gũthiĩ kũũria kĩrĩra, Lakini usiende kuuliza maneno, nĩ tondũ ona wathiĩ kũũria kĩrĩra nĩũkũhĩngĩcwo. kwa sababu ukienda kutafuta maneno kwa watu utapelekwa kombo. andũ arĩa marĩ kũu maretua nĩ aciarire. Watu ambao wako wanajifanya wazazi wazuri, worĩra kũrĩra ndũteithĩka. mwarĩ wa ithe witũ ũrĩra kwĩ Ngai. potelea kwa Mungu. wona Ngai akwĩrĩra kĩndũ, Mungu akikwabilia kitu, gĩa na mũrũgamo ũmwe ta mũndũ ũgwĩtwo Sulaimani, kuwa na msimamo mmoja kama Suleimani, nĩ tondũ Sulaimani ndathire gũtuĩria kĩrĩra, kwa sababu Suleimani hakwenda kutafuta maneno, no nĩ kwĩra erire Ngai wake. lakini ni kuambia aliambia Mungu wake, Mwathani Ngai, Mungu Baba, ndakũhoya ũũgĩ, na kuomba ufahamu na nĩgetha hote gũtongoria ili niweze kuongoza ciana ici nyingĩ ũũ, hawa watu ambao ni wengi, rũru rũrũ rũnene rwa ciana ici, huwa ambao ni mifugo wengi wa hawa watu, ndĩmatongoragie na njĩra ya ũũgĩ na ndĩmatuithanagie ciira wega, niwe na waongoza kwa ufahamu na hata nakata kesi vizuri, na njĩra ya kĩhoto. na njia ambayo ni ya haki. Mwathani arogoocwo. Amen. na mahinda marĩa Sulaimani areheirwo kĩgeranio nĩgetha oneke kana nĩagĩa na Na ũũgĩ, wakati ambao Suleimani aliletewa jaribu ili aonekane kama amekuwa na ufahamu, Sulaimani akĩhotana, Suleimani akaweza, nĩ tondũ nĩahotire kũmenya mwene mwana nĩ ũrĩkũ. kwa sababu alipewa ufahamu ya kujua mama mwenye mtoto alikuwa ni mgani. Roho Mũtheru arandeithia kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩna thĩna arĩ na ithe witũ, Roho Mtakatifu ananisaidia sababu ile tuko na shida, ndugu na dada yangu, nĩ gũthiaga gũtuĩria kĩrĩra kana gũthiaga kũheana kĩroto gĩaku. ni kuenda kutafuta maneno kwa watu ama kwenda kupeleka ndoto yako. warota kĩroto warĩrio nĩ Mwathani kĩroto-inĩ, Ukiona ndoto ukiongelewa na Mungu kwa ndoto, ũkamenya na ngoro yakwa nĩ kũrũndũ ndarĩrio nĩ Ngai.
chetu ni cha Mungu. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Na arutwo magithie makioya kĩimba magĩgĩthika magithie makĩra Jesu. Mwathani arogocwo. Wanafunzi wa Yohana wakaja na kuchukua mwili wake kwenda kuuzika. Yohana akioragwo. Yohana akauawa. Akioragwo ni tondu wa sherehe yale kuo. Akauawa kwa sababu ya sherehe ambayo ilikuwa mahali pale. Arutwo makĩigua Yohana ni oragwo. Wanafunzi wakasikia Yohana ameuawa, makioya mwili wake makiuthika. Wakauchukua mwili wa Yohana wakaenda wakauzika. Na makĩra Jesu ũrĩa gwathie na mbere. Na wakamfahamisha Yesu ile maneno imeendelea. Mwathani arogocwo. Amen. Maya nĩ mahinda ma gũikara wega-inĩ wa Ngai ũtakwegega mwena ũyũ kana ũyũ. Huu ni wakati wa kukaa kwa njia ya Bwana bila kuenda njia kombo hapa na pale. Nĩ tondũ mũndũ gwĩtwo Yohana, kwa sababu mtu ambaye alikuwa Yohana oragwo nĩ tondũ wa kwaria ũhoro wa ma. Ameuawa juu kusema maneno ya ukweli. Ndũkamakenia arĩa moraga mĩĩrĩ ĩno. Usijali na wanaoua mwili peke yake. Nĩ tondũ muoyo wa Yohana wathire muoyo-inĩ. Kwa sababu moyo wa Yohana ulifika kwa mbinguni. Mwathani arogocwo. Amen. Ndũgetigĩre aragia ũhoro wa ma. Usiogope nena maneno ambayo ya haki. Ndũkanarie maheni nĩ tondũ Ngai witũ ena hinya. Usidanganye kwa sababu Mungu wetu ana nguvu. Niwe mwene muoyo. Ndiye mwenye uhai. Nĩ tondũ Yohana ona atindithio mũtwe na thikũ. Kwa sababu hata Yohana alipokatwa kichwa na akazikwa, ũhoro wake ndwathirĩire hau no tũthomaga. Mambo yake haikuishia mahali pale mpaka wa leo tunasoma. Mwathani arogocwo. Amen. Tũtũre kwa Ngai arĩ ithe witũ. Tudumu kwa Mungu dada yangu. Twĩkaga maũndũ mega mbere-inĩ ya Ngai. Tutende mambo mema mbele ya Bwana. Na tutagũthiĩ gũtuĩria kĩrĩra. Na tusiende kutafuta maneno. Na tutigetigĩre kwaria ũhoro wa ma. Tusiogope kusema ukweli. Tugage mehia nĩ mehia. Tuba tunasema kama ni dhambi ni dhambi. O toguo mũndũ gwĩtwo Yohana augaga. Kama hivyo Yohana alivyosema. Roho wa Ngai uga tutige gũtuĩria kĩrĩra na kũngĩ. Roho wa Mungu amesema tusiende kutafuta maneno kwingine. Nĩ tondũ wona twaikara tũgĩtuĩragia kĩrĩra kũrĩ Jehova. Tukikaa tukimuulizia Bwana vile tutafanya. O kĩrĩa tũhoete nĩkĩo tũrĩheagwo. Tena tutaomba atatupatia. Ngai witũ aromũrathima. Mungu na awabariki. Ngai witũ arogwĩka maũndũ mega. Mungu amtende mambo mema. Ona o mũndũ ahoya o kĩrĩa Jehova amwĩrĩire. Kila mtu akiomba kile Mungu ambaye amwambilia. O kĩrĩa Ngai akwĩrĩire nĩ agũkũhe mwana. Kile ambacho Mungu amekuambilia atakupatia. Wana waga gũthiĩ gũtuĩria kĩrĩra. Ukikosa kwenda kwa watu. Ngai witũ amũrathime na amwĩke. Mungu awabariki.